Hadian kumbakatu kat ni kenta bagi nong di dokha kibadon hakashastri jong kakasi jointia Fish Retailer and Wholesaler Associations kibalaya lum da kajing lingo ya kajing syakhang di dokha jong ki henry hakajan miet jong kakandai tarik kilalet banya kendu ya Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District kakong RM Kurba pan panjing pensyai halor katai ka hukum habakran syakilat patai kubor hadian baladat banya kendu ya DC na kaliang uba di marbanyang ubadai secretary jong ka kunhuan ulaya thu bakal along ka basaiso na marna kaliang DC kala sya ki bandi ki dokha tang ba ki bade ki local bat tang ki bawan na ki jilla ba marjan kumna asam pat ki wei henry ba ki dokha shalan ki bawan na khamsha jengai na kaliang ka DC kala khang persya na mar bahab bandang le shwa ya ki test shu na kaliang kani ka kunhun ki nong di dokha kala ong habade bat kan notification pala pen mi ka dei ka jing test habaro ka jilla kam dei ka bana yodu shillong dei ka ba ngan IFP ka jing jing juba ya kai kebaca kalau nalor ke report ke mi minen ke order ke mi minen na ka Food Safety Commissioner jong ka state government di halor jong tu ngiyo iba lamana ban penya ki do ka salan di halor jong tu ka pangi let ban ya kendu ya ka DC ban yu jing sana ke kita ki jat mar salan ban yu jing sa but Orang yang lalai yang kendu yang DC kalau kaba successful kalau kaba sesuatu kata kerja yang kendu yang ini ban ngiyo kerja syahid dan DC bagi don kijat mar kibala mana ban penyak kita gidi khasalan kio kibala from far state ban ki state kiba kham jengai kita gidi ki ong ki marsalan hadian ba milayo ya keren ba DC yang ya ingi ki permission pat bangin penyak gini ki doka lokal kini ki local production jong adjacent state kemudian ki state kiba marjan kum ka state Assam kini ki local production kini ki ki khaim khai ki babunjat kini ru ki bunjat ki production kini ki local product tang kita hingya ki kenduk mene ndre nor jo kata kladon ru ki slok apa yang jingi bat ka DC ba ngi kintu ya ke government ba nang ni khmat bakan long testa ha ka bakan wan man tes ki mar ki mata sho bangin onload na ki kali kenang ba kan long kaba singa yangi kinong penya yo ya kini kimar ki bawan nabar bat kumjur yo kinong bam kindan hakajin singan kindan hakajin singan bat kajing kumtak long sir ba kinum bam khonyo so nang nis kmat hadin bala tes ya ka kamut kiru kinyo kajing sai ba kinum don kajing tiang kajing khonyo ngala bata ya pimin kong ba ya tes sampel lasim om tang na yo lasim na keleng jong kastit ya tes sampel lasim om tang na yo lasim na keleng ki kentot jong kastit tena takadaw ngimla ban keno bang ba ya kini kita ibalong positif de bayo na yo ngimla an keno taru ngila ban di ki local product mendai na dola sana do mentar ngila ban di tai ka jaring khal bangidon ga meeting gumni ngimpala ban pli kedukan ndre na ngila kut kani ki meeting jungi kanya slok jungi ngila ban pli ban kedukan kanum ka jipli dukan ki kaya bin adu mentaru kan ya bet kamnum don jing hadin ka khatsan singi be kin sya kita ki khatsan singi kin sya kita ki ya kita ki dokha kita ki saujat ki dokha kin sya makin wan ka ki trok kin wan hote hadin kata kin tes swa kin salong kanlong regular man ka por tes kamut ka baw kanum man safe yu pajba bagi ba om bagi ong kabawan na jengai kini ka baro lek ne kuntai ndai ka tes ki ai min ha ne ngala ong fi mene ba ngiyo ka to ka tes na nang ti ka ba ka tes nang ti kilas tes ki food and safety initiative ya ka tu ngam ong fi ngim senia ndai ka kampor antes na kini tingi di ndai lada ka tes kading syariah be kan ka tes ka ba na ka jala na ka state la jom nang ni kila clearance kamu ngilala ngindi ndek kini ki kamla pade na kani ka state pade lada kata ka ngi ai test kiwan ra pat ka tu certificate negative formalin ndek ngila formalin mangihingin sim action kita nginum sya su itu supply marang de tangi gitu ki basya kiban ra certificate certificate nasyati bat nasyani kalau kaju ke bangolong negatif kemudian kata ngin sim mar ben kita kanang ba ngin yo lagi test ben nanti ngin yo sim action itu riu bersupply nanti ngin lap ke uno riu be lisi ke state government du kala sim action itu kali kala ban pen stop
kalaban stop kalaban fine kalaban le akan ko ko ka ang sugin okay kani ko kha pilap mat kani sa pikir ki sa pikir ndi kat hadu menta te ngim perla banong ye hadu katsan sigi kin sa set up koi ka office ante te ya kita ka kha ka ban sigi ka ban sigi ka ba pila long pa kin bam kamot ni ben ka long egi ki ba ngim ka ku ki ba suba